फाइनली पहुंची जाइए शनिदेव बलदेव कपड़े प्राय 20 किलोमीटर खंडे हम पूरा केमती लोक भिड़ अच्छा केमती यहाँ से पोखरी जो कलश बुड़े कलश बुड़े नहीं मंदिर शनि मंदिर पानी ढाले जार जहाँ मनस्कामना थी से पूरण हम एमती किसी अच्छी पोखरी आ लोक भिड़ भी देखी पारे सातटा 30 भाया अच्छी सका भी लोक भिड़ केमती कौन मंदिर भीतर को मोबाइल अलाउ ना तो देखिए मंदिर बाहर भी मस्त अच्छे गोटे जो मेन गेटा जो मस्त देखना संसारे सार सजनी मोर नमः शिवाय नाम जपुथिले तार सब लागे से लगी परमास भीतर मंदिर मेन गेट एमती किसी थिला व्यू किसी गेट मस्त लोक भीड़ माने बहुत गाउथिले सुनुथिले शिव महिमा जागर राति रे देले महादीप चाही लंबी जीव पुण्य पाप जीव धोई चरम
ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଥିଲା ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବାହାରେ ଦେଖି ଲୋକ କେମିତି ଭିଡି ହେଇକି ବାକି ହଉଛି ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ଆସିବେ ତ କଳସୀରେ ସେପଟ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବୁଡେଇ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ଢାଳିବେ। ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବାକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏପଟେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ଭିଡ଼ ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତିନି ନୟନେ ତିନି ଭୁବନ ତାରୁଛି ବସି, ଜଟାରେ ପୁଣି ଶୋଭା ପାଉଛି ସରଗ ଶଶୀ। ମଶାଣି ଯୋଗୀ ସେ ମହାଯୋଗୀ ଜାଣେ ଜଗତ, ଭାବକୁ ଜାଣି ଭକତ ଲୋଭି ମୋ ଭୋଳାନାଥ। ପୁଣ୍ୟ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ବାବା ଶିରେ ଢାଳି ଦେଇ, ପୁଣ୍ୟ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ବାବା ଶିରେ ଢାଳି ଦେଇ, ବୃଷଭ କାନର